ngichaze kakhulu ngqongqoshe manje lapha ya inkinga ithi mayifika manje gadla nibe nihlala phekwayo nibe nigadla kuyona ngaleso sikhathi ngizwile ke nodaba loluthinta amapasi lapha ya endaweni engathi ludaba oluserious kakhulu kodwa ngathi ikhona indlela enizolisondelela ngayo ibithini indaba yamapasi lapha ya kunjalo Ntokozo ikhansela lase Ward 20 libe selisitshela ukuthi kunesizwe nje esesizwe esikhulu sabantu abangenawo amapasi uthola ukuthi ugogo akanapasi ingane kagogo ayinapasi nayo isinengane engena birth certificate manje kwase kuvunyelwana ukuthi cha asikwazi ukuvumela leso simo siqhubeke ngaleyo ndlela kodwa kufuna sisondele sikwazi ukuthi silihlele lolu daba noma silungise lolu daba so sivumelene ke neoffice kaNdunankulu uDr Ndlovu bekhona ukuthi ngeviki elizayo sizocela uHome Affairs sihambe nawo sivakashele zonke lemizi noma imindeni yonke le affectwa ulolu daba lokungabi nama IDs lokungabi nama birth certificate siyafisa ke kodwa ukuchaza ukuthi i-birth certificate ne-ID eyomuntu ozalelwe eSouth Africa absolutely uma ngabe umuntu ekhona lapha siyomthola ezazi naye ukuthi akayena umuntu waseSouth Africa angayihluphi akalichaze nje iqiniso njengoba linjalo bese kuyabonakala ukuthi kulungiswa kanjani ngoba uma ngabe uzofika uthi ufuna i-ID yaseSouth Africa ngamanga ufuna i-birth certificate yaseSouth Africa ngamanga uyasihlupha ngoba uzokwenza ukuthi uhlelo lokulithatha isikhathi eside ungasizwakali kanti ukwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi cha mina ngafika ngokuzohamba lana kodwa ingane ekabani ubaba wengane ekabani waseSouth Africa siyakwazi ukulungisa lokho so siyafisa ke kulabe sobe sibavakashela ukuthi bazi ukuthi ama IDs aseSouth Africa awabantu abazalelwe eSouth Africa absolutely